Barun kan isaati sagalateeffanne ammas hojii khayrii of gargaarsifanne osoon dubbii biraa dubbachuutti hin seenne ijoo dubbii keenya tachi tarkaanfanne dhimma godaantota kan duraan dubbanne hidhaan biyya arabaa jararraan hiikanne ammootti deebinee dubbachuu dirqamne yoo waa gochuu fi dadhabne lallabuu fin gaarii yaa rabbi gamtoomaan nu jaari hojii khayrii irratti nu gargaari roorroon godaantota keenyatti jabaate silaa jennaan ammattu ammaate ummata rakkinni biyyaa baafte bara kana raajiin jararratti taate warri dura ergatu ammatti jallate nama kun dhibbaa ol hidhaatti naqate kabaja namoo maallee dhabee salphate birmaduu ilmaan namaa beeylata hanqate ijaan laala namoo dubbachuu lagate lallabuun dirqama taate hadaga'u gurre yaa rabbi gamtoomaan nu jaari hojii khayrii irratti nu gargaari akka taane maraa yoo keessatti hubanne tarii rakkoo biyya lafaa kophaatti fudhanne fakkaata akka waan qofti dhuunfanne baqanne illee nagaa argachuu dadhabne dur daran ammaachuu malee waan irranne yaa rabbi ni agartaa waan nuti mudanne biyyan baa keessatti salphina uffanne rakkina baqanne rakkanne rakkachuu baqanne rakkanne yaa ilaahee si kadhanne atumte nu fure yaa rabbi nu jaare hojii khayrii irratti nu gargaari.